baha ikaze kuri Nyerabigwi TV, baha ikaze kandi muri iki gisata cy'amakuru aho tugiye kujya tubabwiraho gatoya by'umwihariko tubasobanuye ni iki kigezweho mu makuru agiye avugwa kuri uyu wa gatatu. Turi tariki ya 10 ukwezi kwa 12 mwaka wa 2025. Ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi nibwo twabonye itangazo ry'umuvugizi wa M23 yitwa Lawrence Kanyuka yabinyujije ku rubuga rwa X avuga ko umutwe wa M23 cyangwa se M23 wamaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko hari hashize amezi 3 nk'uko bivuga ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC, ni ihuriro ririmo abarwanyi ba Wazalendo, ririmo abamarisaneri, ririmo ingabo z'abarundi, ririmo FDL, ririmo n'abandi barwanyi bitabajwe n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babe babafasha mu kurwana iyi ntambara. AFC 23 biciye mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka nk'uko bisobanura avuga ko hari hashize amezi 3 abaturage bo muri Uvira bakorerwa ihohoterwa, bahohoterwa, bicwa, hibwa, ndetse navuga ngo barabajujubije aho byari bigoye cyane hari ibibazo by'umutekano. Kuwa kabiri w'iki cyumweru hari ku itariki ya 9 Igoma nibwo abayobozi b'umutwe wa M23 barimo Colonel Nanga, umuyobozi w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, ndetse na Bertrand Bisimwa mwungirije, ndetse na Manzibiri. Aba ni bamwe mu bayobozi b'umutwe wa M23 bari mu kiganiro n'itangazamakuru Igoma. Icyo bagarukagaho muri iki kiganiro n'itangazamakuru bagarukaga by'umwihariko kuri situation uko yagaze by'umwihariko ariko muri Kivu zombi yaba y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, barebera hamwe uko umutekano umeze. Kimwe mu byagarutsweho rero nuko Colonel Nanga yavuze ko mu kintu cya mbere bari bamaze iminsi ari uko bandikirwaga n'abaturage by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, babandikira kugira ngo baze babarokore, bababohore, babakize icyo nakwita ubutegetsi bubi nk'uko Colonel Nanga yabivuze. Akimara kuvuga iryo jambo n'ikiganiro cyabaye ku gicamunsi bigeze mu masaha y'umugoroba cyane mu masaha 3 saa 2 z'ijoro nibwo hatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga amashusho avuga ko ingabo za M23 zagaragaye mu mujyi wa Uvira. Ni umujyi wari umaze igihe ariko ibice biwukikije nka Fizi, ibice bikikije umujyi wa Uvira by'umwihariko ukora ku gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura aho byari byarigaruriwe ni ingabo n'abarwanyi b'umutwe wa FC M23. Kimwe mu byagarutsweho rero ngira ngo tunagarukeho bakimara kuhagaragara yitwa Jean-Jacques Prusi, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ariko by'umwihariko ibiro bye murabizi ko byabaga i Bukavu, ariko nyuma yuko mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 Bukavu ndetse na Goma zigaruriwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 yimuye ibiro bye nawe ava mu mujyi wa Bukavu ajya muri Uvira. Muri Uvira rero naho yaje gutangaza ko ayo makuru yuko hari abarwanyi ba FC 23 bagaragaye muri Uvira, nawe yaje gufata atangaza ko aganira na Radio Kapi avuga ko ngo ibyo kuvuga ko FC 23 babigaruriye umujyi wa Uvira atari byo, ahubwo ko ngo umujyi wa Uvira ukiri mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC. Gusa ni byatangazwaga hari masaha y'igitondo kuri uyu wa mbere bigeze mu masaha 5 saa 4 ku mbuga nkoranyambaga none hongeye gukwirakwira amashusho y'abasirikare aho bavuga ko ari abo mu twa AFC 23 n'abarwanyi bivuga ko ngo bo berekezaga ku mupaka wa Kavimvira, mu mupaka uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi by'umwihariko ariko umujyi wa Uvira ngo abasirikare nibo berekezaga. Byakomeje biburujijo ariko abari mu mujyi wa Uvira habaho icyo nakwita nka paralize y'ibikorwa bigiye bitandukanye iby'ubucuruzi, amashuri bisa n'ibihagaze, ndetse igihugu kikavuga ko nyine AFC 23 yayigaruye. Gusa twari tutarabyemeza, nta makuru nta gitangazamakuru na kimwe cyari cyabihagararaho ngo kivuge ko umujyi wa Uvira wamaze kwigarurirwa ni nyeshyamba za M23. Bigeze ku gicamunsi nkuko natangiye inkuru yacu hano kuri Nyerabigwi TV bivuga, Lawrence Kanyuka umuvugizi wa FC 23 yatangaje ko bamaze kwigarurira uyu mujyi wa Uvira, ndetse asaba abaturage bahunze, asaba abaturage bavuye mu byabo ko basubira mu byabo ndetse bagafungura ibikorwa cyane nk'abari bahagaritse amashuri, abari bahagaritse ibikorwa bigiye bitandukanye. Bivuze iki? Bivuze ko guhera kuri iyi tariki ya 10 nkuko AFC 23 ikontorora Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko umujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ngo Uvira na kandi gace ka strategique cyangwa se navuga ngo na gace kihariye navuga ngo k'ingenzi kuri ihuriro rya FC 23
navuga ko niko gace k'ingenzi kari gasigaye muri Kivu zombi muri gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo katarigarurirwa n'uyu mutwe wa AFC M23. Bivuze iki? Icyo bivuze nuko hari ibitero byari bimaze iminsi bigabwa ku birindiro by'ingabo za AFC M23 cyane cyane Kamanyura na Katogota. Ni ibitero bavuga kandi ni biri kugirwamo uruhare n'indege ziri guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse ari n'abamariseneri twagiye tubona mu mashusho baguye mu kiyaga cya Tanganyika aho bavuga i Burundi. Ibitero bikarasirwa ibisasu bimwe na bimwe, indege zigahagurukira i Bujumbura zikarasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba rero abarwanyi bigaruriye uyu mujyi wa Uvira bivuze ko hafi 100% abarwanyi mutwa AFC M23 bamaze kwigarurira icyo nakwita Kivu zombi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na amakuru navuga ngo agiye hanze mu gihe twabonye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinyirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabibonye umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Patrick Muyaya yabije ku mbuga ze nkoranyambaga cyane X avuga ko u Rwanda rwarenze ku masezerano y'amahoro yasinyiwe Washington, ndetse ngo rukomeza kugaba ibitero mw'izina rya M23 nk'uko we yabivugaga. Gusa ni inkuru zanyomojwe na Yolande Makoro, uyu umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, avuga ko ahubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo itari kubaha agahenge kashyizweho hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 n'amasezerano bakiriye yidoha. Ariko by'umwihariko nanone avuga ko kuvuga ibyo ngibyo nanone ari ukutubahiriza amasezerano yashyiriweho umukono i Washington bacinje ibirego bitari byo u Rwanda. Kimwe wenda mu byo tugarutse gatoya ku masezerano yashyiriweho umukono i Washington kirimo n'ubufatanye mu by'ubukungu, ikindi harimo gusenya umutwe wa FDLR u Rwanda ruvuga ko ufashwa n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kurane rw'u Rwanda icyo navuga ngo kireba u Rwanda cyane uretse ibijyanye n'ubukungu harimo ko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho aho. Ariko nyuma wenda tugarutse gatoya ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira bivuze iki? Cyo bivuze nuko kugeza ubu abarwanyi ba FARDC ingabo z'abarundi zavuye muri uyu mujyi nta sasu bivuze, nta bigeze barwana. Nyamara mu gihe mu minsi yashize twari tubonye imirwano ndetse n'imbunda ziremereye za Kamanyura ndetse na Katogota. Hari kwibazwa niba ibintu bishobora gutuza Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikemera ko Uvira nayo igiye mu bindi bice bigenzurwa n'umutwe wa AFC M23. Hari kwibazwa niba bidashobora kuba nk'ibyabaye i Goma, cyane ko ababyibuka neza ku itariki ya 27 ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 ubwo AFC M23 bigaruriraga umujyi wa Goma, nabwo bisa naho bari babigaruye batarasanye. Ariko nyuma y'iminsi mikeya cyane itagira no ku munsi umwe cyangwa ibiri humvikanye kurasana cyane ko ngo hari abari bagiye bakuramo imyenda ya gisirikare basa naho bigize abasivile, haba ku ngabo za leta, haba ku bawazarendo, haba ndetse no ku bamariseneri ndetse n'abarwanyi ba FDLR nk'uko bivugwa. Urujijo ni rwose, gusa kugeza ubu nyine icyo twabwira abakunzi ba Nyirabigwi TV nuko Uvira yamaze kwiyongera ku bice bigenzurwa n'umutwe wa AFC M23. Nitwa Nyirabigwi, reka mbahe ikaze muri kiganiro. Tuzagenda tugaruka ku makuru menshi aho tuzadufata akanya tukaza tukabasobanurira ni iki bivuze. Icyo bivuze wenda mu buryo bw'ubukungu ntagenda ntababwiye nuko gufata agace ka Uvira na agace gakora ku kiyaga cya Tanganyika bivuze ngo hari uburobyi bwiyongereye ku burobyi ndetse n'ingendo zo mu mazi. Urumva ko ni ukwagura amatware kwa AFC M23. Reka tubihanga amaso turebe icyo bigana hagize impinduka wenda zihaba twajya tuzibamenyesha.